Angibukele babukeli bemsakazo Eswatini TV ligama lami ngithemba Sembuyisa. Ngibukela nje mbukeli sehlelweni lakho lelikhulu lithini Libandla. Nganileli hlela khona siboda nizabadede ngolo mbukeli sithathela khona embhalweni. Ke mbukeli siyathokoza nje kakhulu ukuthi unathi ngalapho ekhaya lalo sithatha khona ngibabona kutse wakho noma ku social networks khona na ku YouTube. Siyabonga nje kakhulu. Nawunayo umbuto mbukeli ungasibhalela ku WhatsApp uphinde futhi usibhalele na ku Facebook utawungena ngala ngakithi sikuphendule la utabe unembuto khona ke mbukeli lamhla ke ehlelweni sikhulumisa indzaba ya New Year siyabe simbuka nje New Year ukuthi uyini nje New Year ngihamba nabafundisi bami benginabo evikini leliphelile ukhona Pastor Z Malasa usuka lapha ebandleni lase JCP Speak and JC Manzini ihamba na Dr. S wakadlamini usuka lapha ebandleni lase International Mission Center usuka lapha eMoneni kaManzini angivusele Dr. Siqale ngawe Mbuyisa waphela umnyaka. Uphelele umnyaka. Ngivusele Malasa. Thank you Dr. Sivusele nakuye umbukeli inkosi imbusise. Amen. Inkosi yami angivusele mfundisi. Umuntu athathe lesikhathi akuvusele babe. Amen. Avusele Dr. Avusele nalo lonke live lakithi labadziniwe nekuhamba kweminyaka kodwa simbonge uNkulunkulu ukuthi renewal is coming. Amen. Sasusa umnyaka. Dr. ngiyafisa babe kunemagama lwakhulumile evikini leliphelile emagama wathi emalanga leleswabitako ngokuthi lamhla Monday Tuesday anabo uNkulunkulu ngiyacela nje babe kancane nje mfundisi wami uma usichazele sinembukele ekhaya ukuthi bobani labo uNkulunkulu baba Mangaqala nje kafishane in reference lewe ukuthi ngekwesiBhayibheli icala ku uNkulunkulu maketha Genesis 1 khona ovela wathi kwaba nelanga leqala ilanga leqala ngilo Sunday esithi sonke lamhla okay langa lesibili ngulo Monday okay so aqhubeke kanjalo ukuze kufike elangeni lesikhombisa ngilo Saturday ngaleyo ndlela leyo so iBhayibheli lithi langa leqala lesibili kwahla kwasa kwaba kulesibili lesithathu kanjalo kuya embili kodwa ke ngekuhamba kwemalanga le emva emlandweni webantu base ke ikakhulu umbuso weMaroma mawuthatha over emhlabeni ngoba vele icalendar sebenzisa yeMaroma nanyana basebenzisa ke bafaka lama pagan gods vele labo uNkulunkulu baseBabylon baseRoma lebe bakhondwa baba include kule system angathi akhumbula ukuthi ama systems ekubala isikhathi mabili iBhayibheli beyisebenzisa ilunar system shothi inyanga masikhuluma ngenyanga vele lesikunyenyanga ngaleyo ndlela leyo 30 days kanjalo iBhayibheli nje mawufunza isebenzisa that calendar basically yemajuda but eMaroma wona asebenzisa le solar year lokusho ukuthi basebenzisa ngiko ke sisebenta esinalo 365 and a quarter because I reference lelanga so because of that leto lelilanga ke number 1 it's Sunday it's a day of the sun they worship the sun ngoba lilanga liyi center yayo yonke into because of that balibuka njengaNkulunkulu maliphuma nje ba celebrate uNkulunkulu ukuthi leNkulunkulu kwalona lelanga ubuye ku Monday that's the moon day lokusho ukuthi bathi ngalelanga leli kulanga mhlambe lesibili ngekweLibhayibheli kula khona inyanga idominator kakhulu ibonakala kahle ngaleyo ndlela leyo kuma planets la kakhona so ke bathi it's a moon day not Monday it's a moon day then Tuesday ngutwes lokusho ukuthi uNkulunkulu lona wembi god of war leshothi mabata unqoba etimbini bataw banqoba because twice nguyena lo banqobela ngaleyo ndlela then Wednesday nguwadi wadi le nayaNkulunkulu wenala nako konke lokukhona laba abakucelebrate hako empilweni Thursday nguthonja usibona naye hama le nemadlebe kanje lebitha ukuthi it's a Thor nesimbolo yakhe ikanjalo nengothor naye loyo uhambelana netimbi kahle kakhulu nesupport kubasekela ukuthi impumelelo yabo mabaphumelela nje nguleyo then Friday se God of love Uthando lolo Friday then nalama celebrations ngufraya noma
friars Ngako nje nemagigi awuzimfry vele basuke basho kona uNkulunkulu vele akusho bazongazi ukuthi nje but Friday shothi friars day lilanga la fryer ngalelo langa Saturday ngilo Saturnalia lo shothi kahle hle ba worshipa nyalo le planet le Saturn lokusho ukuthi is the biggest planet kuma planets lang 9 leswati kwena so ngaleyo ndlela leyo by worshipa ezinkulunkulu ngoba nayo ivela ibonakale ngaleso sikhathi leso kanjalo bonake bahamba bafike lapho ke Saturday then Sunday ngoba sesemshilo ke ukuthi it's a Sunday so lamalanga basically akanjalo so every day it's a celebration of a certain god ngabe bana bonkulunkulu labanenge so nalo bam allocate lilanga ngelanga kahle la singakangene indzabeni yalamuhla babe thina kahle kahle sikhonda labo uNkulunkulu labo ngalokubita lawo malanga cha ngiko lebengisho ukuthi asibakhonde thine singene ku system lekhona emhlabeni ecalendar ngoba noma uyathanza noma uthanzi utavela umbite Monday ungasho na ukuthi mina ngatalwa Monday noma ngatalwa Tuesday ngalokuthi system yecalendar le system yecalendar vele ikanjalo uyafuna noma ufuna kude longa naku mfundisi sikhondelana ngelisonto ngoba ngiva ngathi silanga le7 ngimcibela ngelisonto babazayo noma baqala khonda ngelisonto kwakuyi celebration yokuvuka kwaJesu wavuka ngelisonto so ba celebrate ukuthi Jesu uvukile so that's why baya elisonto ngelisonto that was elisonto lingena kanjalo asingenelani nalaba bo Sunday ukuthi sikhonda uNkulunkulu sikhonda Christ wavuka ngiyabonga mbukele ekhaya ke sichubeka nayo indzaba yeminyaka lomusha besathi nje kancane sibuyela recap evikeni lephelile ngosami mfundisi wami ngicela singene kuyo usho ukuthini new year spiritually yeah what's why qualify what is spiritual now ukusho ukuthini ukuthi new year kusho ukuthi umnyaka lomunye uphelile ucala lomunye but nasufaka le ukuthi spiritually ke ngicabanga ukuthi umuntu akakunake lokho ukuthi uNkulunkulu uthikhathi uyatinaka liBhayibheli litawubeka ukuthi in the year King Uzziah died uNkulunkulu uyanaka lokuthi kunesikhathi lesinguthi lesendekako lokusho ukuthi ngiyacabanga lokuthi nathi enhlweni tethu ngekholwa kwethu kungase kuba nesignificance letside mafunza liBhayibheli kunesikhathi tema feasts you're talking about bo Pentecost kuthi ngelanga when the day of Pentecost was fully come kwase kwendeka into letitside yeah sengisho lokuthi thina ekholweni kwethu we can simply say to God kuphela isizini lenye kucala lenye isizini kanjalo but ke uNkulunkulu singamkhiyele esikhathini because iBhayibheli lithi kuNkulunkulu ulanga linye it's like 1000 years and iminyaka le1000 kufana nelanga linye yeah bese litathe iBhayibheli lomunye umuntu ucelebrate lelinye langa kunalelinye langa but bese lithi be ye fully convinced of what you are convinced of kunebantu labathina baplane over 5 years baplane over 3.5 years nekuphela kweminyaka letinye tingabhanti phela ngabo March but nyalo ezisive ezilive ezumhlaba sithi kuphela umnyaka ngalesikhathi lesi so kukithi lokuthi let's just attach isignificance kuloko siye phambi kwaNkulunkulu and declare ukuthi le season lebenhlukubedile kufuna iphele nyalo ngene entweni lensha Dr. how to end strong and start powerfully ngiloko recognize nje kucala kulaka kusho umfundisi Malaza ukuthi impilo inema seasons uqala lapho nje uma ungakaqali lapho then kutavele kube nenkinga ngoba anti isikhathi kune vertical time kune horizontal time kune circular time so ufuna wathi ukuthi lele ngikhuluma ngalo lesikhathi ngisithi mangikhuluma ngale vertical time isikhathi saNkulunkulu kairos time season yaNkulunkulu uNkulunkulu angenda noma ngakunini noma akumele kuphela kweminyaka akumele ukuthi kuze kwengiDecember kwengiJanuary khona tawenda tindwa uNkulunkulu ufuna umuntu ahlale asathi isikhathi saNkulunkulu bese kuba khona le chronological time lengithi it's a horizontal time kulesikhathi seminyaka uyasuka umnyaka uyaphela and uNkulunkulu khona into la katendako lapho lesi sekhula kulesema seasons la kaShoko sema festivals la kaShoko eMalaza lesikhathi leso tinto thamba tibuye phinde kwendeke the same thing le date iphinde ibuye ngoba umnyaka uyaphela siphinde sicalele phansi umnyaka uphele but kuba ne expectation mawunganaka ubuke leso sikhathi leso is very very significant ngoba kusukela le emva lokwendeka mabaphuma eGibhita kuphinde futhi kwendeke something on the very same day lese more significant nyalo lothi uNkulunkulu uyasebenzisa lesikhathi
umuntu mabe nje aya mhlambe esondweni on a Sunday, it's a secular time because uNkulunkulu angena something special on that day ngoba uyasebenza ngaleso sikhathi leso awuyi nje ungakabheki lutho lokusho ukuthi makuphela umnyaka kunento lofuna ukuthi uthi recognize ukuthi ngendeni vele ngehluleke kuphi angehluleke kuphi. Okay, mfundisi wami how to plan for a new year nangu nje umzalwane lapha ekhaya noma umuntu nje uplana njani umnyaka lomusha uqala nini futhi lokuplanela? Ngeke uplanele so ucala usebenza. Okay. Ngiyathi mina nangikhuluma nabantwana esikolweni ngithi uma ngabe ufuna ukuphasa kahle umsuthi futhetela sekufika isikhathi sema exams. Na ucala nje lo mnyaka so usebenza kuphetha kwawo nekucala kwalomunye. Okay. Ungasebenzeli ukucala lomunye umnyaka njengala kasho dokotela ungawuphethe lo wayitolo. Kuthi afuna ukuthi uhlale phansi ubuke into lo connect achieve ayitolo nala wehluleke khona. And listen isikhathi kufuna ukuthi ithethelele nje ngokuthi ngehlulekile kuloko wayitolo so that into khona ukuthi ikhulula ukuthi ngisebende lo lokudako, which basically means kufuna sikuredeeme lokulokonakela itolo sibone lesingakwenda longeke ukushintshe ungasakushintshe bese uhlala phansi ubuka wena kwakhiwa kwakho your wiring. Into le yenda abantu ukuthi bende ama resolutions, into lengeke iziyendeke ukuthi aplane into lengekho kulane yakhe. Kube nje umuntu angaplana ukuthi utondiza njani kanje ngumkhumbi, into lengeke iziyendeke. You must look deep within. Utawubuka njani ke ngekhathi ungamathi loNkulunkulu wakwakha kuqala ngalokuthi what yena uto understand ukuthi emhlabeni wakulethelani ipurpose, utoplana letinto ticonzane nalokuthi emhlabeni vele wetela ini. Bhutha ke but sesikhutha debantu ukuthi msawuhlala ulele siphelana uphekubhutha bhutha bese uyaphaphama and work out your plan because kuye kwendeka ukuthi ubhutha uhamba ngemoto imoto yakanokusho. Now uthi uyavuka ekseni ukhansi incabule yakho le wayakha ngedatsini lithayile edatsini kamakhelwane lidliwe ngumdlwane. But now bhutha ukhanzi umuntu dream but wake up and work your dreams. Kumcwala ukuthi bese uthola abantu ngoba sonke sidinga abantu emhlabeni. Connect with the right people labadokusita unake nema platforms futhi akusiyonke iplatform letakusita na usasebenza tinto lotsebenda ke eminyakeni kule lolisho kule lochazelelo angigcine nganali yathi tikhathi understand times and seasons. Kuhlanyela umbila ngaJune kungendeka ubhabhadlele ekumileni kube likhuni ukukhula kwawo and the produce will be compromised. But now uhlanyele nyalo ngabo September October you will get a bumper harvest. Understand times as you plan for the year. Simkhathi simcoka kakhulu. Umuntu akabe nayo i-diary yakhe lapha khona. Mabe nje bekangavami ngoba lama failures every year abantu baya regreta ukuthi uyathi ngathembisa ngathi mosuku umnyaka ngifuna kwenda nako kumele khaba ke benta licwaningo nga2014 ngicapture lokho ndangayinakile leminye iminyaka nga2014 baletha ireport bathi 35% webantu labakha ema resolutions ba fail bangakhona ukuthi bak-achieve lokho lebe bakwendile base banotha lokho ukuthi yini lebe kubanga lokho kwabanga ukuthi mabenda lama resolutions beka unrealistic lama goals unrealistic njengoba bekasho mala 35% abakhona bese bathi 33% bese kuthi about 23% bakhohliwe then about 1 out of 10 labantu laba kwendekani kuthiwa labantu laba they claimed ukuthi lama resolutions abo awaphumelelanga ngoba bekamanengi kakhulu. There are too many resolutions so therefore abakhona so lo shothi pick and choose ukuthi ngifuna ku-achieve ini then have a diary, follow it up on daily basis and then you will be able to achieve that and then also pray about it. Lokusho ukuthi asukwenda kube legalistic and kube buhlungu enhlitweni yakho kwakugongonya umtimba utawudzinwa bese uyayekela ngoba kuyakugongonya akube indlela yenjabulo yakho ukuthi lento uyayithanza lofuna kuyenda funa indlela find labanye abantu labakwendako lo bakwenda kanjani ukusimplify to the point ukuthi kube natural then utakubona kuphumelela. Uyadevela mbukele ekhaya umuntu omdzala uyayihluba indlubu ekhasini uyaseluleka nje sisibantu sibazalwane silibandla ukuthi idiary ibalekile kuloku lokufisako wena
ukubhale phasi bese futhi uyakuthandazela. Mbukeli singacela ukuthi sijike emarket bese siyabuya. Angomukele mbukeli othanda kuvulela umsakazo wakho Eswatini TV. Sehlelweni ngemukeli Litsini Libandla. Lapha ke mbukeli sibuka nje indzaba yeminyaka lomusha. Siyati ukuthi eminyaka lomusha kunenge lesa sekukhulume ngawo ukuthi kulomnyaka lona ngifuna kusuka lana ngiye lana ngifuna lokhu lenkwentekile kungasayineke eminyaka into phelile. Ke mbukeli nginabuke bafundisi bami siyayikhulumisa nje lendzaba lapha ke mfundisi Malazi ngiyafisa ukuthi sikhulumisa yona lendzaba yama resolutions lebe sikhuluma ngayo singakayiti itolo ukuthi vele ayasebenda lona lama resolutions babe. Ayasebenda uma utolandzelela ngoba nangabe wathi lokuthi ucosha ini kuba lula lokuthi khona ukubamba lokho. Indlela lelula ekwehluleka empilweni ngilokuthi ungacoshi lutho. Uma ngabe kuthi into loyicosha ukuthi awugcina ucosha konke bese awusatholi lutho. Umuntu wakwabona umuntu emengala kwemgwaco imoto nayibheka le ayimise nakuqhamuka lebheka le aphinza welaye ngale la nje atawugcina phethe le khona kulakushita impilo khona. So impilo you can't live like that. It helps to have a focus tside and umuntu akakhuthate ke lokuthi nangabe sekunetinto lokutshela ukuthi ufuna kudenda ukhuluma yona umlangeni lokuthi umuntu akamfune uNkulunkulu umnxuse uNkulunkulu and mina ngidaphinza ngiphinze ungayicoshi into lengekho kulane yakho into longasi wired for yona utatilemata. Uma kafunza umlangeni ngalama statistics lawo iproblem yebantu ngilokuhasa uyabona nasu kunetinto letinengi awusathi nokuthi utawuqala kuphi uye kuphi natiti nengi yathi lokuthi lokhu ngikona lokuqala kulandzele kuze ukuthi ugcine ufike kuphi bese bakubita ukuthi ipriority ngesilungu. That is very important. Uthi lo munye ngalelinye langa kadzeni kusengakafika itechnology nabafuna kubamba libhubesi babasebenzisa situlo yabo lesinetnyawo leting4 basiqondzise lamehlweni lelibhubesi ligcine lingasathi ukuthi ngikuphi lokutawufika kimi kuqala kuletinto leti. At some point in time it focuses on the one and moves to the next and moves to the next phinze kuye kulo lokunye mayisenda kanjalo iba hypnotized igcine seyishaya siyeti bese bayibamba kanjalo. Into le abantu bangatholi lutho sebende ama resolutions ngilokuthi kuqaye nje afuna into letinengi imoto indlu umfati indvodza ngilokwa nalokwa ungasathi ukuthi ngikuphi lokutaba stepping stone kuya kulokunye. It does help but like I did say thani letinto sodibekile bese uyaphaphama mntwana sekhaya uyaplana bhala phasi wathi ukuthi ucosha nini ube nana kulaba kubethu ngama timelines ukuthi lokhu ngidakusebenta nini ngaleskhathi lesi. Yes. Lapha dokotela wenda njani kulama resolution yakho eminyaka lophelile uplanile eminyaka lophelile kwangendeki wenda njani uyaqhubeka nako noma uphinze wende lokunye? Cha kufuneka ukuthi wende introspection wende assessment wende evaluation utibuke wena kuqala. Ngawubuyela leligama lengilishilo ukuthi akungabi legalistic akungabi ngwazi ukuthi ukwenda nje babe bakwenda ngoba na new year phela bebamenda eMaroma njengoba bebenda Christmas nakhona beba celebration badumise boNkulunkulu babo bathandaze kuloNkulunkulu especially labathi ngiJanusi ngilebe sebethe bathi January lo nkulunkulu loyo ngisho ukuthi ngalo makuphela lomnyaka bona bathandaza ngale new year bathandaza kuJanusi bakhipha tifungo letitsini letithi hayi sitawubhadala tonke tikwelede isitawenda konke lokhu sitawubuyisela konke lokuthethwe tinto leti kanjalo bese kuyabehlula ngoba bakwenda ngoba kusalisiko akusiyo into labadimisela ukuthi bayende kanzi kufuna ukuthi umuntu ahlale phansi ahlele ngoba bengaletha nje ngalo mutathi nikhuluma ngana sesikubuyise practical ngale lento le ake ngithathe labashadile ngithathe mhlambe thini lesikwendako lesikubonile ukuthi kusebenzele mhlambe emndenini wami mawuphela umnyaka noma usuka sibeka idate ngihlale mina nemkami sobabili ngiphathe libhuku naye aphathe libhuku ngithi ngicela usho ukuthi kulomnyaka lona ngende njani make ngikuphethe kanjani
nami ngimtshele ukuthi lana nalana wena Akwangiphathi kahle okay. lana lokhu nalokhu senda njani ke nyalo ngoba na kuyabona la sesiyacolelana siyabona uyathi lana bengingabona sinyona siyibamba lento ngeminyaka akunase kuphele 3 years sibe sibala ukuthi na 20 bani wena wangenda nje ngoba sihamba isesu masicedzalo wethu umhlangano siba umhlangano nebantwana bonke sicala etulu kimi bayangisho abantwana babuya kumake bayamuthi babona uhlulekile kubhadala isikole siyofika kulomncane sive bathile abantwana ngathi nathi sibatshele ukuthi lana kuhambe kahle senda njani ke sithatha i-resolution kanye i-discipline seyilula ngoba sesikhulumile ukuthi lokho akasiphathi kahle lokho wena wendi kahle la siyikhulumile as a family lokho ke ku progressive kuyasida lokho than kukhuluma nje invele engeke be practical mina ke nguthatha even further nasebandleni thatha Sunday ngesonto ngithi lamhlanje is a discussion time ngibeke iboard lapha ngibeke ama-column lamabili ngala ngimi ngala libandla ngalana ngicela nisho ukuthi mina emfundisi ngihamba njani nginendeni kulomnyaka lo manje ngasho nginantshela mina ngoba nayi yena ngavele ngilithe ngithanda lento la and that's an open talk kuyasita ke ukuthi lama expectations ngoba lama expectations mangabe singakawa justify kutaba conflict kutaba base of conflict lama expectations la kangakhulunywa especially nje emshadweni nasesontweni there's no reason of assumption ayikho room ya assumption don't have to assume anything mawungathi khuluma buda find out mina nje mfundisi ngisakhuluma ngasesontweni mina vele ngabhala ukuthi angithanze nivele nginganikele lo mnikelo ungafiki ngalanga kimi kusho konke lapha sikhulume disho nje adikhishwe lengeke ngikukhona ngivele ngisho cha bekunene le expectation lena nibheke invele ngeke yendiwe ngini akusiyi role yami leyo kusemsebenzi wami la mfundisi Malaza lapha babe esontweni sesontweni nyaka sesukile ekhaya siyeva ekhaya nakhona kuyafuna ukuthi nibe namabhuku nibhala lapha esontweni sinje utasuka umnyakanyalo ndawo ubhala lapha slogan noma new year resolution it's a year of what a year of what semandle kuyasebenza lokho ba le khathi masonto wayithinza ngoba bese kujijelona ngematshe nasekuphela umnyaka ukuthi wawuthide lisonto ke linetinhlangothi letimbili ngovahle linalobu uNkulunkulu labatathi khona li organism bese kuba nale part lenye la kuhlala phasi ku planet into that's the organizational part of things kumcoka ukuthi lo lovile leNkulunkulu nakade asitshela ukuthi uthitheni uNkulunkulu abe evembamba uyabona lesinye isikhathi kugcina nje kuyinto ekubamba abantu into lengekho akungabi ke lapho uyabona but nako lokungele ngakusho mina ukuthi ngicela ukuthi singathathi kungazuthi lama individual gifts la khona lapha enkonzweni angeke asasebenza ngoba sekubekwe le line lelibekwe abantu labadzala uNkulunkulu usibita sonke ubita abantwana khona la ikhathi nabo kungaba netinto labafuna kuphila ngato ngaloyo mnyaka beyond lokushito ngilomholi ukuthi nakulokutwendeka kulomnyaka nasikuthandazele emfundisi kutosebenza but nangabe kuyipropaganda nje kubamba abantu ukuthi awuhamba kube netinkinga mabe kuligoli nje leselisethile funa libe sebaleni sometimes singaku spiritualize bese sesithi buthide uNkulunkulu ngoba nawe lenkinga bese sifaka uNkulunkulu ekhathi kanzi iplan yethu mase ifaila sokuphi so yasolakala kanzi makufeyila ngithi lesi ngoba siplanile vele yebo sithi uNkulunkulu sisithe sisekele kwendeka singaphumeleli anganoshayeka nalomprofeti ubona khanzi uprofessor soyashayeka nje lathi tena uthele umuntu wadlala ngathi lo ukuthi ukhanze usethusa ngaNkulunkulu kanzi akufuneki abantu bethuse ngaNkulunkulu wabo nabo bayamva bayamlalela mawukhuluma into uthi buya uNkulunkulu ayishaya enhlitweni yabo nabo uNkulunkulu athi yes moya wabo uthi yes kungabi nguwe kuphela kodwa labantu nabo phela ba spiritual laba kusebantu laba khana lo nabo la so kufanele basense mangikhuluma lento ukuthi buya uNkulunkulu vele sibona njengelibandla ukuthi uNkulunkulu usilidela ukuthi asiyende na into naye asikuthandazele sivumelane sikwende ngaleyo ndlela leyo ngiyafisa babe lapha nje mfundisi Malaza ukuthi nyalo naku sesiyocala umnyaka umnyaka lesisuka kuwe ushaye kakhulu in terms of covid kwendeka lokwana lokho
sibona inotini kakhulu kukhuthatha nje lapha ekhaya umbukeli ukuthi asisende le resolutions alomnyaka lesiyakiwo sibe ne progress uyabona baba nekuthi nje sihlandeke phela siseva ukuthi iCovid isengapheli uyachubeka nayo iyangeteka ukuthi umuntu atihlande nje la khona ngabe ungathini lapho baba kwecala nje asibile kuNkulunkulu ayosiphilisa silinyetwe into letinenge kunento lebesitiplanile letingakendeki and ukhanza futhi ngeke tsendeka ngoba sikhathi sato sesengcile. Let's just go before God nelihlelo letivulekile sithi akasiphilise la silimele khona kodwa ke la sishelele khona kude lokurong ukuthi ututhobe uxolise kulomnye umuntu uxolisa kulukhuni kubantu asicolise la kungakahambi kahle khona bese sesenda tindvo lethi tawuhamba ngabo lonina kusasa kuzothi impilo ibe kahle utsinza yona nje uthi iCovid isengakenci iCovid ngeke siyesabe kufuna siphile ikhona ngoba ukhona uNkulunkulu kodwa asingabe sesibange emadlapha sesiphila sinoma kanjani umuntu afa esikhathi singakefiki umuntu afa kungakafanele angicele nje ukuthi kulama festivities la khona singakhohlwa tikolo tsatawuvula bantwana kufuna babuyele esikolweni suka khisimusi bantu badla nendwe labanganayo trying to impress people kuva kahle baba athenga timbahla afune ukukhompyuta nemuntu lo muntu akanandzaba nawe phila within your means naku masifika la celebrate khona ncibilijane please sebenzisa lo nako longanako ude it is all about productivity in life uthi umukele inkosi yami dokotela ngiyafisa ukuthi usho amagama khona ababe egcina ekhutsata nje ekhaya babukeli sive semaswati sonke sicala umnyaka ngokuthi phatha nje baba kungaba ukuthi incala kuyo lenzayo ukuthi lama resolutions mawuyakha cala ushintshe ngekhathi kuthi into lengenteka ngaphandle ingakacala ngekhathi kuwe then itase kuba nempumelelo ke ngetulu kwaloko lenda lesibuka ngawo umnyaka kube bongathi angikunikela uverse bengakufundzela 2 Corinthians 5:17 lathi khona therefore if anyone is in Christ they are a new creation so umnyaka lomsha ubuke kwekuthi ngifuna kungena ngisidaba lesisha ngoba usho kona ukuthi behold the old is gone and the new has come kuvela lokusha ngibe naleyo attitude leyo ngoba iattitude isandla sethu sekuphila iattitude yonke into ngiyayiluza noma ngiyimukela kuye ngeattitude le attitude lengidawungena ngayo kulomnyaka ngiyoleta udetermine ukuthi ngidawuchubeka kanjani if I start with a very good attitude ecalene towards lomnyaka and towards myself towards labanye abantu towards God then ngidawuphetha lomnyaka kahle but ngawuqala ngeattitude ekwehluleka ngeattitude le wrong kutaba netinkinga nje ngisesuka vele attitude ingokonke awuti receive into ngeattitude and uyatithola into futhi ngeattitude ngiyacela mfundisi wami ukuthi sisangena eminyakeni lomusha sisilibandla silive lemaswati mhlambe nje usibeke kafishane nje emkhulekweni bese siyagocota Nkosi yezulu nemhlaba wena lomile kusuka phakathi kuze kube phakathi sibonga kusilonza Nkosi kulomnyaka lobe madima namhla sesiyema we stand believing in the name of Jesus Christ kokuthi nembala njengokusho kwelive lakho kwayitolo kwengcile sestilula kunakulokuhle lokusha lokulethako we stand declaring the blessing of God that maketh rich but adds no sorrow with it in the name of Jesus Christ bless the old and bless the young in the name of the Lord ngosi siyabonga ukuthi we'll come back together at the end and the close of 2022 and say Ebenezer uNkulunkulu usiholile kwaze kwabala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen 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 mbukeli ekhaya ngiyakholwa ukuthi usitakele kakhulu kubantu labadzala abasakhuluma nabo lapha e-studio angithathe lethuba ngibonge nje kubantu labadzala Nkosi yami ngisiyade ukuthi kuyaphithitela sasikuyo ma festive season ukuthi basiphe nje lethuba ukuthi sibe nabo ngalanga kithi nawe ekhaya mbukeli siyakubonga kakhulu la usibukela khona mhlawumbe usibukela kumabona kude noma ku YouTube noma ke kuyiphi social media network leyo usibukela kuyo siyabonga kakhulu mbukeli ekhaya siyathanza futhi nekusho ukuthi sibhalele ke mbukeli khona ku Facebook sibhalele na WhatsApp sisive nje umuvo wakho nema topics longafisa ukuthi siwakhulumise emsakadweni mina ngale kwaloko igama lami ngithemba Sembuyisa ngithi kubuyela ukuthi inhlelo elandzelako happy new year bukela kahle Eswatini TV sibuko samaswati usale kahle